where we going today? We have to go now, man. Near the Petronas. Is it that cendol? The one that I watched the Transformers. Too far. Oh, itu dekat Kota Damansara. Oh, is it Miss Cendol? Yeah, let's try. Cinta padamu. Ujung waktu. Okay, let's go. Ice cream soup. Let's try the other lorry. The other day we went to the Shell one kan. Kita ambil yang Petronas ni. Waktu. I ambil rojak sotong. Yeah, you want cendol biasa pulut? Biasa lah. Mana tapan? Tapai, not for you. Mami nak mie rebus? Boleh? Cendol pulut, okay. Pulut satu, tapai satu. Rojak sotong satu, tu mie rebus satu. Terima kasih. Hey, you looking for the pulut, man? Ya, kacau dulu. Okay, terima kasih. Tepal-tepal. It's okay. Cendol okay? Mie rebus? Okay. Sotong okay? How's the cendol, man? Cendol tak ada anak rasa, tapi meja ada. Saya suka makan. Kau boleh harga. Tapi ada tapai? Tapai. Sama macam sekolah Yen. Jom ni macam kindergarten Yen. Ada yang okay? Ada yang okey. Cikgu okay? Tapi meja tak ada. Ada yang tak okey sangat. Wow. Meja dia. Sekolah Yen. Ada syllabus okey? Syllabus okey. Habis pukul 3? Habis pukul 3. Macam mana? Dia yang old Dekat. school gila. Old school? Old school. Cikgunya tua-tua sangat? Ada yang okey. Fees okey. Fees mahal lah. Takut pula. Ada yang okey macam nak sign up lah. Sekali baca Google review. Ada Cikgu Sandra. Oh, Cikgu Sandra. Jangan mention nama. Dia dua ni. Okey. Terima kasih. Aku cinta padamu.